जानकी अलमा मुझे कौन तो पते जी एटिस सीता सही घोलता करिब ना बोलो भलिया देखि बहुत सारी अरे सीता तू मते दिले कहिथिलु कोइली बोली ना एइला तो बाटिले मते लखेई देई नथिलु आजि रामचंद्र गुडकाई তোতে বন্ধ সবু পথেই বাটা সারা মন্থরা মন্ত্রী 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 মন্থরা এ কথাটিকে রামচন্দ্রকে জড়িয়ে দিয়ে রামচন্দ্র